Ebusiafo mama obi bia kwa ba aha GCN page so midin e de adwoa searching subscribe to my channel found me a notification bell ne so ube a notification ene sa ne news e de betum bia obenye bieti anase obenye bia hwe e wo GCN page ha. His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo oba beye president 2016 no o make promises bebree. Na ni promises I will make in the to Ghana for akoma so omutumi e de eto aba e ma na ebi ne one district one factory e na afen so free education na His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo e ba ni free education e de e yade a we provide am Ghana for a enko yie kura Ghana for se yedarase because ende kenipa bebre na uko street so a trafficking yes PK yes chewing gum and the swati and a chese youth no and the bebre na omo school dem omo esua de ama omo awofo na friends omo de abesom Ghana man na His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ebeye president wenya lucky e wenya ne sen and the COVID-19 ai unity wo wiase afa na ina bebo me ne yansem keto akra economy no e crash down na covid e ba e koe no Ghana for ye ho kire yempa because na hospitals and clinics enye enough for Ghana hanom to His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo edit on ho so be ma one district agenda 111 na sa agenda 111 e ya no NDC for on the dey ade papa bia NPP for be so mo dey ba no omo ntimi nye because omo empese NPP be maintain power on person omo benzene na ene jese propaganda na omo ayiro omo wankasa na Nana so se da bi me se me yado preman adogagai me ye 1D agenda 111 na NDC for mu ehu say yes me ka me yo na agenda 111 e yade a e koso ankasa na ende senya Assin Bereku odwani echirema e wo central region ende omo se atadwe omo atede ende omo omo da His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo asiye papa because eye agenda 111 omo enyomo de na Nana do abesi a kire se we bibia ye fine nti omo da His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ase papa se o promises se obesi agenda 111 e wo Ghana afane nyina no omo nso omo enyomo de ende nti omo da Nana do ase papa ne nti ese ne ensem no esi ekoi na wo hwe dan no ene se de mperufo asia fa ne mpuntuduma de ba na ese woni ense o ka chenchi no we adwuma mperufo ene krom ha ya ka taxpayers money se fa ne mpuntuduma ebi niye na ye chemti enhwe yes enhwe blog na nkasa se de dan no yes enie eti ewie amenai mperufo apa ho ntoma na ebeboa asem ne purpose a yede si sa blog yi ede boama adusua perufuo sua sono ebetumi akoso enti ebinie dana fe papa djuma perufuo ye nkrom ha bi no enti dan no enesi wo no Ghana Chamber of Mines Faculty of Mining and Mineral Technology perufuo esie ewotakwa ede boama odwumadi a wodie enso ebetumi akama ena yete amamobi eno no yes dan no said ye esitie eno no efe pa ye mompenufu abaso fo dwumaso a wonum etimi aye na yemfiri ho na yenhwe unsaban ye se wo ye agenda 88 ni bra na ba no se da bi esese obe bi aka unsanse krom ha no district bebre ha wonum any hospital nti abani di bi ka ho e ma ye benya 111 ye na agenda 111 hospitals are aban sisie e wo various districts na boama Ghana ha yete ya pomodene emnsem betimi akoso na kama na boa nyina eti agenda 111 shase be 2 years money okay ya na no na former president mama kura akoto ayampia sabane yese 4 years nye ane enye ekura sa na former president mama ewura fi sabane shase kura afa na ekɔ 2 years eti yenhwe ba bia adu ba busumi ne yeyi chemwa baby a yebekɔ bi etwa bi kyerɛ baby agenda 111 edro ne yede hu picture ba yebokro na no akɔhwɛ etu ye Assin Bereku de agenda 111 baby adu nie kyese baby kro ma boso kra ene sa nei baby adu no ne moso ane sa
a entwo mba wie na afi wo mo hand over na afi commissioner kwasonti Central Region Assin Bereku agenda 111 enie eti agenda 111 na ba ne yese wosie no wona wo ye ho adwuma wogusu a wo ye contractor society wo no me yentie bi nie yes ano nyese wo mo de gusu kra no chase na no mo de gusu ano no mo de gusu ano no enche kra no mo boso na afi na boa na bibia e kamanti enie dan nie Assin Bereku ye bia lines ne tu ma mo mfra Assin Bereku Central Region agenda 111 dia NDC antimi anya no MPP ba ya waye ntienie enche kra afiwe nko na wiye na megiri se agenda 111 no dia men se ka no almost be 87 to 88 dia edu various stages of completion emfie no aba ne sha ye no enu anu awie na ya commission nyina agenda 111 we ya Assin Bereku dia adwuma MPP aba ye no krom ha enie tax payers money besia aba na gbo no krom ha no adwuma ni bia odi ye nie agenda 111 aba ne ka NDC fosi ye wo ko first ka wa henu odi agenda 111 Assin Bereku dia nie we firi gadochi we nye gribuku asam etuanie Assin Bereku okwa akohe esi ho Central Region wo nie biela nsretuma mo mfre na mo ni ho adanse Assin Bereku agenda 111 enye honko a yenko Tachima North ahonso agenda 111 ekoso ho ahonso ba bi ekotwa anu de adronie wei eye Tachima North agenda 111 yes anu sunie agenda 111 Tachima North die die ba bi anu so adunie emperufo kwa inspection enu so saa edu nu moso ba bi anu omukopa omosi adunanim ye pa adwuma no MPP aban ye adwuma pa nie we so Tachima North agenda 111 besia MPP aban boy wani wanfa nkwa yan confirm to anko bakina wanfa ntoka ama guest ayo wo university mama kambu ya nto ya nini ya num ya mfanya bas branding ya mfanya nia wa pebra ama na hyansai ya de yampuntujuma ma onibie mobrawafo anyamfaso agenda 111 jabawie akomisi na kritisefo monuma guase adwuma ne NDC 42 munyi bibia ni Thomasfo maje de say agenda 111 no abane ye tax payers money wode ye adwuma na eniema kosuye ade ma Ghana fo nyina munjani ya untumi TV na munhye adwuma evidence based program ye adwuma abane ye bie besia na